Kam wadayo uyu usaki wagabe Dieñkhlam hapo karat juai das dang ko anin ka pensin khat witering. Hei wagi kon ka niam tri da pendep ki yakisarin ka niam jarjar ki yung kisem. Kam ju ka kon right da pendep ki ye rong ira ya ka sembut knong na klo na kajam. Ni one step ki wachakri niam hapo karat na do udaloy pator lang do sangot wasan wahe. Wagi kenyi na kikur waper da hiar ki jas ai nar na ibenta wo pendep ye engo edem we penkentang ye man yongka na do gani kesngi he waka adong niam da onggo wana do gani ke kenti mhoi di ki wan ki watam ti tam kejat chedo ipran yong kas ai nar kat hadu wo poi kesngi muchai wo yu kejat nengkong he do ipran yongka dagi cakri niam. Hadin kenika kenya ki kon karat demi ki wo litho ye ki Dieñkhlam kat wa ki kon raj wan demi ki wo litho ye ka knong blai na klo na kajam. Kani kesngi man kale kesngi wo ye chemlang ka wo penyo ye yamaya keliang we yatylli hei wa chwa wo pten ye ka Dieñkhlam ki khna ki wa he na jarjer ki kur wa ki chnong da yabam jalang ki chirum klem isngau ye pher na o he na ukhian wa yo o wado. Hadin wadap bam jasngi we da pendep upten ya ki Dieñkhlam dara ya ki Dieñkhlam cha Iawmusiang da jarjer ki chnong wa kantup ya katpep pele dulong panaliar lom yong kejam yong pia lom kerwiang kat wa ka chilyang right kon right wan da pynpoi ki ya ka knong blai chalom soyung hajan Marian Hills Higher Secondary School. Haiwi wan iliang ha umulong ni kesngi kam chibenta yong ka le niambe Dieñkhlam ka rajwai ki kon ka niam tri ki wachong wasa ha umulong ha po ipai iyo ka sein right umulong dalitho ki Dieñkhlam yong ki na iwi iklo. Ya ka Dieñkhlam da ra wan ya ka chamadan wa sein kho umulong way men step na wan daw ra ya ka Dieñkhlam chamadan kuwang wa ha community hall ka chnong umulong hei wa daw penyen ya ka. Ne da ka simulong ka siwa ar yong so sile yaw. Wa ka jing pendam niam da sedang ko da ka jing kenya ya ka se mai nar ai ta ai nar hadin wan bos ka jing chem yong ki mai rai alom perdi yong pia apo jing pai yong pelai yong ki be chnong ki nong lam chnong nai ta bos ka jing lai li tho ya ki Dieñkhlam na woro ki dong chnong yo wan ra Iawmusiang adeng jing po ya ki Dieñkhlam yong ki nyau ka dong hani ha Iawmusiang yo lai li chui sa ka nong blai kata to ka bentai yang gede Dieñkhlam ni pendet diam de kesni to ka bentai yang ni bentai wa wan ra ye gede se de chan gede Dieñkhlam go gede tu hai de kapat do man ka thau te ki yang blai ki sem wan ra ini ha Iawmusiang wa pen sa mit nei bentai buram yong ki kam jo lai bentai buram yong ka chnong ka thau ka jing ra ye gede Dieñkhlam man gede ra halor ka nong rim ko man ka geding ko pengkubor be ya Khlam kadai be ya sitam ni saja be ya mengisi iroi lamba kabor dan kiblah isi
Grading. Potong ini dia ini.